ga mmogo le yena molli wa rena le go ka fa ke a go dumediša mama le kae re gona ya le ka bolela le yena malome ka kapa go nontšha ditaba ke a leboga hlobolang mmasko wa lena mma gore le ka se kwagale ga botse mo ene le swantse le kwagale ga botse bjang dilo tšeo mo ditsebeng le kgoneng go te kwage le bolela re a leboga mma gore na le tlile mo gore na mo ka sello kapa bothata bo e le gore le kopana le bona ka kua a gae mo le dulago gona gomme mohlomongwe ba ile ba leeletša kapa lena jwale ka ge le batheletše ba re dula kgona go tseba gore ye o ka re inyaka dipitša gomme ke ka baka leo le kgonneng go tla lenanegong la pitšeng tše kgolo go tla go kgopela thušo ntle le go senya sebaka le tšikua gae la titsebiša gore ke lena mang le tšwa kae mathata a lena ke eng gomme le no tšea nnete fela le beng tafoleng re ya leboga thobela sanibonani batheletši ba FM radio motse igama lami ngithembi mahlangu ngihlala FS1 1578 nginenkinga la ngihlala khona ngendlini yomntwanami omncane lasiboni ebusuku akakhona ukuya etoilet uthi uyasaba kunento ayisabako ekamareni angikhona ukumthuma aye uthi kunento ayisabako mangibuza uthi yini uthi mama ngithi ngibona isithunzi mina nekhaya mina akahlali kuseni wadla uyaphuma ubuyilangana lishingako ngaba nenkinga yokuthi ngihlala nobabakhe nangihlala nobabakhe washona and wathi nashona washonela ngendlini la ngihlala khona ngathi mangithi ngifonela bekhabo magorena chama ungathomi izindaba zakho phakathi ke usithome kuhle ukuthi mina ngahlangana nomuntu sahlala kwayenzakala soso up until indoda le ibhubhela la wena uhlala khona ngahlangana naye sihleli ngathi unyaka nganamntwana nyaka ulandelayo wesibili ngaba nomntwana naye ngingakwazi ikhabo ngathi umnganami ngiba ukwazi ikhabo ngoba akafuna ukungisa ikhabo umnganami wakhamba nawe wangikhombisa wathi ulapha mina ngeke ngikhona ukuya nawe ngathi okay silonke ngikubonile akunankinga sibuyelile emumva kuya nokuya umntwana wavela after umntwana seyavelile ungikhathaza ungithatha angisikhabo ngazane nogogo wakhe nosisakhe after that ngihleli ukuhlala kube umuntu behangakaphili kuhle rehe ngimtshela ukuthi mara uyazibona ukuthi uyagula agule akhamba yena abonakala ukuthi uyagula akuthena kumbamba ugula la sekumqindezela khona kube kuyisunday waphuma ekseni wakhamba wathi ukheneke lo umuntu ukhenekayo awile wayimini wakuthena wabuya ngabo 7 ungasisi umuntu umnandi wakokoda ngavula ngathi nangicede ukuvula iminyango wathi ngiba ukulala kancane awangamtitimisa waze wafika ekamareni wathi ngiba amanzi okusela ngamkhelela ngejeke wawaqeda wathi ngiba amanye kude ngamkhelela wawaqeda wathi ungangitholela phi istameta ngathi mina kuqonakala ukuthi ukuthenga istameta ngalesi sikhathi kwaba umuntu uhlangahlane kanako uba umuntu wenza into ezisinaks ngathi mina ngifonele umakhelwane wathi angizifuni kube nabantu ngifuna ukuthi kube wena nomntwana nami kuphela mina ngiyakhamba namuhla ngathi ukhamba uyawuphi wathi mina ngisekho kwabaphilako ngiyakhamba ngiba ukuthi uhlogomela umntwana nami lo ngendlela umhlogomelileyo ngisoli ngihleli naye ulele embedeni umuntu ngimbona ukuthi ukhipha igwebu ngempumulo ukhipha igwebu ngomlomo ulalisa ihloko nakalalisa ihloko uvula ihlanza saka left uvale saka right ngabathe ngithi ngiyambiza Dunsi ngathatha ifoni ngayifonela ke bekhabo bathemba ibizi ambulance ngiyibizi ambulance bathi sesizokuthola phi ngithi ngithola kwa khansela le yakudala ngijame lapho ngibhebhula umntwana ambulance nangifika iskontirini nayi yangena yes yathi nayifika ambulance yathi khwela kanti nabangani bakhe bamlandela ngimuva sengibafonelile umntwana bamkhweza ikoloyini ngemuva mina ngakhwele embasini ngabadirector bafike ekhaya nabafike ekhaya bathi vula umnyango ngawuvula umnyango nangicede ukuvula umnyango basanitizer bathatha izinto zabo check umuntu ehlizweni bangena bathi ngene ekamareni ngangena amacala bathi mvule ngamvula nangicede umvula
bampompa bathi sesi uzokucina into esokutshela yona ngathi ayikho into engayenza ngoba kusebusuku nje enengiyi-1 bathi nabaqeda bathi umuntu lo akasekho akusikudala shonile into ongayenza kose sikhambe nawe eMoroka ebese sikubhalela incwadi and then bese nakufika bekhabo kusasa ubanikela incwadi leni ipasi sabo hayi bekhabo ngibafunelile ukuthi sekwenzakala nje kwasekuseni ngafonelela umama engimthembako seduze kwami wafika ngamtshela ngathi phela ngendlini kwenzakala nje incwadi nayi wayifunda wathi yo Thembi nangije sikwenzana makhelwana lo yawathatha ifoni wafonela ke bekhabo bathi iqiniso wathi iqiniso nayi nencwadi ikhona bekhabo soli bafonela basabamba ifoni hayi zathi 2 3 ngabo 4 abakhona abangenako bathi nabangena ukuthi babuza ukuthi kwenzakalane basho baphezulu kwenhlamba bathi sifuna umntwana khani umntwana sebamthethe bamsusile bambalekisile hayi kwafika iyeshi yamthatha bamkhipha eminyango baphuma bathi nabaphuma egate bathi uzazilwela kwabe kukhamba kwabo tuthi namhlanje manje ngithena ngitopa inkinga ngomntwana lo nangifonela usesakhe kose bazomthatha ubulungu babakhe bangitshela ukuthi ithuna lakhe siliberegile ngeke khonakala ukuthi umntwana lo abe khona until namhlanje ngizwe uthi uhlangene naye naceda umnyaka wonke nihlala ngomnyaka wobuyisithu laba nomntwana wena uthethe unyaka wonke uhlala nomuntu ongakwazi ekhabo ukom bengafikela mqondo ukuthi ngingaya ekhabo bohlala nomuntu mara ungaboni ukuthi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi mhlawumnye ekhabo nguphi ngize sekuba mumva ngibuyela mqondo ukuthi mara mudi ngazi ekhabo ngoba umuntu lo nokuphila emzimbeni ngathi akaphili kuhle and then naniceda ukuba nomntwana nakhona wangayi ekhabo nofana yena wangakuyisi ekhabo sayi ugogo wakhe ubona umntwana mara ngizwe uthi uyiswe ngumnganakho ukuze ngikwazi bengingakwazi wathi ngizakhamba nawe ngikukhombisa mara mina ngeke ngifike ngathi nama ngeke ngingene nede silong ngiyobona ngikhona ukuthi nangiba nenkinga ngikhona ukuya straight bosele unomntwana lapho kade senginomntwana mara sesemncane jama sisi uthethe umnyaka uhlala nomuntu wakho ungazi ekhabo and then umntwana waba khona by the time wena uthatha umnganakho khamba naye ayokukhombisa ekhabo sokanakho umuntu wakho beyangahabi ukuthi akuthathe niye khona bekala vele ukuthi ngikhabo and then wena ubona ukuthi kulungile ukuthi uhlale nomuntu uwalako ukuthi mhlawumnye ningaya ekhabo ukhona ukwazi abazali bakhe nabanye abantu indaba bekabaleka ukuthi ngikhabo ngagcina ngathi kose ngikuthi ngikhamba isidukhani ngizoba nenhlanhla umngane wamathi mina ngiyakwazi kungesayidini ekhaya ngizokukhombisa ubone uzakuthi wena na uthola inkinga ukhona ukuyongena straight uhlangene phi nobaba lo wangithola khona la eRDP ekhenu nguphi wena ekhaya kwaphahla rehe ikhaya lisekho nangiyakwaphahla sekukhulu kamama singithi kwagogo kwakhulu kamama ikhaya vele lekhaba omkhulu alisekho lephi laphela njani sezi balala bonke vele umkhulu wethu eFantini weza wafuza amasenke wathatha wonke vele istandi nanje sihlila sinabantu asikakhiwa na uthi uya ekhabo makho akukho la ngiyakhona and then kuvele enye indaba la nasikhuluma sinawe kunela uthe benithi nanicabana nomuntu wakho lo umtshela ukuthi uzombulala wena bengimtshela waye ungayikhulumi le bengimtshela ngithi ngizokubulala ngobe uthi ungasela ungihamele la ngendlini ungikhiyele ngendlini uphuma ukhambe kose ngimemeza abantu abakhamba endleleni ukuthi bangivulele ungikhiyele ngaphandle
and then uyabona ukuthi abantu laba bacabanga ukuthi wena ungabe ubulele usoka nakho bayicabangiswa ukuthi wena bewitsho ngomlomo wakho uzwe babantu abangaki na uyitsho kwento lekuthi uzobulala ubaba lo ngezwe nguye afonela bosesakhe ngihleli lathi niyamuza ukuthi uthini lakhona ngize ngithi bengimcotsha ukuthi akhamba ekhabo ngimbona ukuthi lo muntu akakaphili kuhle emzimbeni ngimcotsha angafuna bhalela kimi bamfonele ekhabo bathi buya sakufuna beze bachacha transport ngakusasa uyobuya kimi bamthathe ngakusasa uyabuya kimi wena nebantu bekhaya kwakho nabanga ini azange sibange next nabonana kangaki solo wahlala nomuntu lo ngiye 3 times only 3 times kuphela yeah ngiya ngumagogo bekasaphila and then into yokuthi nithi ningakabangilitho and then diamond nakabhubhako nabeza bazomthatha bafike ngokukurasela bakurasela for ini ngoba niyazwana ninabo bangithukele ukuthi watsho vele ukuthi uzombulala ukuthi uthi vele kufezekile ukuthi umbulale okay so kwanje kwenzakalani lapha endlini akalala umntwana nami nangimthuma ukuthi nafuna ukuthunda khambe toilet mama ngiyasaba iye ekamareni ongithatheni loso mama ngiyasaba sesubonani mina ngibona isithunzi mama akayi vele kwathoma kuba mnyama ekamareni netoilet ithome nini into leyo sinonyaka ithomile manje kuya nokuya seyangilimaza nami ngobe nekuseni ngaphuma la ngiyokufika khona la ngazana nabantu ngiphila nabo uyasala ngibathe ngiyambiza uza kulila nangimthatha ngikani uza kuhlala ilangabe lichinge uthi ubona isithunzi sakabani ubonani akakhuluma ukuthi ubona inuthi mama ngibona isithunzi mina singena ngithi ku voice note ngikhulume na ngefoni uyakhumbula wathi kimi wathi umntwana uthi ubaba nangiya uyabhema ubaba nangiya uhlezi lapha ubaba nangiya uye toilet nje uthi ubona isithunzi akakhuluma ukuthi isithunzi sakabani ngithi isithunzi sakabani sisi athi mama isithunzi khamba nawe uyokuhlola ngisikime angiboni next mina ekamareni ngiye toilet angiboni next ekamareni umntwana ngiye uthi isithunzi sakababakhe no or nguwe ucabanga ukuthi isithunzi sakababakhe uyatsho athi ngiyambona mina ubaba mama umthole ke isikhathi ukhuluma yedwa emini thola uthi uyadlala ukhuluma yedwa so ekhabo solo umntwana wabona isithunzi sakababakhe ubabakhe ubhubhile watshela ubani ekhabo ngilingile ukufonela no sesakhe wagcina ngasaphendula amafoni ami abomani bathi miyekele ngoba ngasaphendula amafoni akho sisi miyekele thula nawe re le mogadi boage fa ke nagana gore kgaitsedi ya monna wo a ke tsebe moroka motlho mongwe pele re ka tlera ke re ya gore re ka boledišana le kgaitsedi ya monna wo a tlhokofaletseng ka RDP ya sesuo mo e leng gore seriti sa gage ke sona se e leng gore ngwana o wa se bona jwale a ke tsebe moroka nkore kono go fa yena o no mogadikagadika ka tšepedi tšetharo tše nne ya ke a leboga malome ka kapa mama unjani saphila njani siyaphila ngalesikhathi ubaba agula ubone ukuthi ubaba uyagaspa why ngaleso sikhathi ungamnikisi isibhedlela esibhedlela bamusa ikhabo wabaleka bamusa wabaleka ikhabo wabaleka njani so wabaleka esibhedlela wathi mina ngiphumile esibhedlela ngizidischargeile wamusa usesakhe esibhedlela wabaleka inkinga yakababa bokuyini ukugula kwababa lo uyabunzima yazi bekumuntu ovuvukako la ngaphambili mara uyambona ukuthi lo muntu lo uyagaspa uyahamba nje noma yena ayenze ukuthi asayine out aphume esibhedlela abuye ekhaya uyambona nomuntu lo ukuthi uzokufa ngaleso sikhathi kube ubize ambulance manje wena uthe umuntu makaqeda ukushona uyathoma uyafona i-ambulance ukuthi abantu laba be-ambulance bafike bazokunceda ngani ngoba umuntu lo bekumele ukuthi bakuncede ngayo umbonile ukuthi ushonile bengafuni noma ngithi mhlamba asiphume uyothola usizo
ngoba ilento ekuphetheko ngeke uphile athi hayi ngizathola isimali sikhambe khamba kheneke nabuye udayiwe. Mara ngithemba ukuthi isibhedlela angeke bavumele umuntu ukuthi asayine ifomu bazokufuna umuntu wefamily. Sesakhe wamusa yena wabuya ngifonela wangitshela wathi esibhedlela simsile ubalekile. Okay. Ngizwa ukhala ngenye indaba yokuthi bangale ekhaya kibo bathi ubaba mabamkhipha lapha egate bathizeni kuwe bathize bathi azilwele uzazilwela nandlini bamkhipha ngesidulo nabamguga abantu laba beshe bathe nabafika egate bathi uzazilwela basho bakhambi yeshe iphuma balandela bona ngivini. No, indaba le yakababa ithi sizwe umndeni wakhe abobaba ukuthi uthini. Manje umntwana lo makabona isithunzi uthi ubona ubabakhe. Yena uthi ubona ubabakhe ngithi sesibonana athi mina ngiyasaba ekamarini mama ungasangithume ebusuku ekamarini athi ngiphethe emntondo ngithi khamba ukuthunda etoilet ngicalile athi angiyi akinakaya akazukuyi ngizazi bengaya ngimphelele ahlali ngimcalile so. Okay, ukafuna laba ngaye malume kaka. Yeah, ashu u on mo. Right. Khaitsedi ya ka Grace khaitsedi ya Muhu. Khaitsedi ya ka ke cheers ba ka se ke go dumedisha le go go amogela le nna gona pitšeng tše go le go mutse community radio nna ke nna ka pa ke tsamaya le Professor Moremi mo le gona le gona le theleditše kgaitsedi ya ka le mokwile kgaitsedi ya rena mo Thembi ditaba ka moka ga tsona tšeo a di bolelago le mokwile ke eng ye le tsebago le ye le sa itsebegong ka gare ga taba tša di boletšeng? Nna ntse ke tsebang ke gore ka Sontaga Tshetomi a tlhokofetseng ka sona ke mo founetse Frogo ka mmotsa ka re Magogo wa lwala ko gae ya o bona o thusa bana Magogo a dumela re ke tlae montsa ka ra founela bana a re ke mo tseleng ko namela ke tla tsoga le mo tseleng a yo namela a tla o ka re a tsoga tsena kgolo ya gore a tlo lokisa koloi kae kae nna le motho o lokisa dikoloi a ya ko a lokisa dikoloi so batho ba le na lokisa koloi ko bona ba re gantse a lokisa dikoloi nna ntse a te tshwara mo maleng a ira dithito a dula fase a juluka ka ona ka mokgwa ba motse ba o ne le botatana a re aowa ba re go isha sepetlele aowa le go ishe gae aowa na bile bona ba re bona ba mo isitse gae ka mo ma 7 ba mo fitisha gae mara a ntse a pallo a ra ke gae ke nyako ya go se ya busa ko girlfriend ba mo isa ona ko di RDP ko girlfriend awa nna ke to founela bana ke re maluma le utlile ba re hatla awa ka ithoballa ka matsa ka go pass 324 kholo ya tsena ke founu ya Tomi ke re hello Tomi Thembura a se Tomi ke nna ke re okay bothata ke a re ke ne le Tomi shwena mo Tomi shu o khototse matlo a hemi Tomi a hemi bothata ke a re a ke tsebe ke re motsoshi Tomi a ra nga buki ke ra o motsora gore motho o tlhokofetse ke nna ka nako eo a ra a ke sho ke re ke founele Manyaka ko Soshangwe ke founela Manyaka ko Soshangwe ke a motsa ke ditarashidi Manyaka re boela ko Thembi o botsa Thembi gore a founele ambulance ke founela Thembi ke a motsa ke re founele ambulance awa e tshela wa founela batho ba ambulance shi ba bona ba tsena ke re okay sharp a re ke tla founela after ga tsa wa founela o re batho ba ambulance ba re go padile ke re okay go padile awa ke founela Manyaka ke a motsa ke re ba re kwa le go padile batho ba ambulance ba tlile ba re go padile Manyaka ra wa re no tsoga o phutha re go tla re tlo go tšea awa ra ba tla ra phutha ba nna ka phutha mo bona ba phutha kwale ba tla ba tlo ntse ga ba fetsa ra ya mmerekong ga ba fitlha ko mmerekong ka tlatsa di leaf ra tsamaya re no tsamaya ra feta gae re tšea bana ba ka ba babedi ba re banya go bona maloma bona o kwa ka re mmotsiselo ebile re eme ko strateng gore go kwa ka se ka re bona bana ba le bana mela ra ya Seabuswa awa ke nne re fitlha Seabuswa ge re thoma re tsena Thembi wa lla ga lla fela Manyaka re mo wena re Thembi o llelang thaba a ke re ke gale wena gore o nyoko bolela Tomi beno thato ya gago e phethagetse ge re tsena mo bile batho ba le ba butse gore kgantho ba ile bolela so
ke bula di-voice record a ke re nna ke mo recorda di-message tse nang sendela tsona a nroga a mpotsa gore nna ke gana Tomi a tla ga yona gore nna ke ne ko robala le Tomi a mpotsa ebile a o so ire di-miscarriage e sa le fro di-miscarriage o sa tlo di dira ngwana wa ko geno o ke tlo mmolaya nna ke rena ke mo fetola ka re Thembi ke gopela gore go fetsa go bolaya Tomi o mfounele ke tle ke stop sa ngwana mma ke mmoloke ke nna ke mo araba sesi ya mama usese right ngibona uphefumula speed so awune-problem isifuba vele mhlawumbe uzwa ngapha une-problem isifuba alright le ka tswela pele house Grace awa wala mo ke re tsena ka montlong na bile go ga e ba motsenela ba motsa ba re mara wena no ntse le re go bla Tomi bano ka dile ke Tomi a tlhokofaletse mo matsogong a gago rena re reng o mmola ile bele ka ke no tlhalositse go tlo mmola tlogela go lla ke ntho ena o e nyaka awa ra emela batho ba undertaker ra mmutsha e leng ke mo founetse ka re manya go rile ke motho ra bitse le maphodisa ra mmutsha ra maphodisa wa founetse re maphodisa ke a founetse awa maphodisa a setle ge re fitlha kwa nna le bo 12 ntate ka kapa ge re tsamaya 12 wa mosegare ya ka bo 12 ya motshegare okay so ge re tsamaya kwa lo ka re tsamele ka bo past 2 to 3 re bona maphodisa a sa tlhagela ebile manyaka wa social movie na gana a re ka tsamaya maphodisa a sa bona Tomi ya ba ene nna ke gapeletsang ke re ngwana mma o kwele a re motseng re mushe mmusha re ra founela heshe ya tla ba motšea ra tsamaya ge re tswela mo gating bele ngwana ka o mogolo o lentšhitse lentswe la gore re kgopela gore o tetwele jaanong rena sa gore makatsang tate ka kapa ke gore yena ge a mpotsa Tomi o fitlhile ba mo fitlhisitse ka bo 7 a tlhakatlhakane a zanga founa a zanga dira selo so until o ka re bo 9 a founela batho ba le a ba botsa gore Tomi tlhakatlhakane eng ba re founela batho ba gabo ya re nna a usagane ka se mo founele nna le a usaga ga re kwane wa fitlhale mo le goreng yena o bone gore bene Tomi o thomo motlaba a founela batho le dinelo le bona batho ba le Tomi na le kusha koloi ko bona a ba botsa gore e tlang ge ba fitlha kwa le ba mo gapeletsa gore a mfounele ile a gana a founela makhiwa ko gae na robetse o paletse go go araba phone a founela ya bone yaka second bone yaka koketso na robetse o paletse go go araba phone a founela ko first bone ka lena na robetse a palla go go araba phone a fitlhale mo le gore batho ba le ba re a una choice founela a usagage vele nna o rile ga founa nna ke tlhobaelwa vele ka e araba ke ga tsompotsa tsona tšeng so nna ntho ya gore makatsang tate ka kapa ke gore batho ba le ba re bona ba tlisitse Tomi vele na tlhakatlhakane o tile a tsamaya ka maoto a gage yena ge re mmotsiša a re batho ba le ba latlhile Tomi ko gating Tomi o tsene a bula nna ka botsa Thembi ka re Thembi ka sona sebaka se Tomi na tlhakatlhakane why na o sa re founele o re botse gore Tomi tlhakatlhakane from ka 9 o'clock ka 7 o'clock Tomi a tlhakatlhakane ba motsiša ka gae wena o sa re founele o tlo emela mola ka bo past 3 mola Tomi a kgaogile ya ba e le gona o tlo re botse gore Tomi o tlhokofetse na a re mmotsisa yona ke gopela bolela ka taba ya sepetlele a re mmotsisa ye pele ye ya gore Tomi o tsene a bula gae mama akhamba ngamadolo ka bona koma akakhaza azange libeli na akhamba ngamadolo phasi nayo noma ngivuli umnyango beyakhasa ngamadolo bele bona koma mama azange ke libelani nako estimator gore be ka ba no a gre ge ka ba bele bo ma past 6 mohlomong bele bo ma past 7 be ma 28 if I'm not mistaken okay and then o tlogile gating akhaza tota angene ilokanje kanto ngabe ngazibuza ukuthi mara abantu laba ngobe bambonile behlwena imini yonke bambona ukuthi unjani wayi bangamgugisani bamngenisi mara indlo mama ne gate isekudeni or iseduze isekudeni nyana njengokusuka la uye kule gate so usuke lapha akhaza tota azangene endlini azangene endlini la fika wahlala istupini wakokota ngavula wathi ngibamba ngesandla ngifuna ungena wangena wasola khasa ntile kamareni and then wena mama from ka 8 a re no re motho monke e beile bo ma 8 ka estimation from bo ma 8 wa dula le motho a le gona ka moghowe wa bua tlo a phone la ba gabo ka bo 3 ge o bona o ka re o tlhokofetse be afuna amanzi okusela sese right mama o tsena a bula motho gore re ba se right a gre motho ga le right o tsama ka maoto ga ga mabedi jwale o tsene a bula a bontšha gore motho o swaregile o ka bo 8 and then wena wa dula le ena ka ntlong mina ngithize angifonela umakhelwane wathi angifuna umakhelwane mama motho o ne ba gabo a kere bo makhelwane ba tsena ka imuka re motho o ne ba gabo
wa o sa founile ba gabo o founile bo makhelwane ibili bengingaboni nokuthi ethama ifoni yakhe ne-airtime ngithengena ngiyi-checka ngayitholi le ne-airtime ikule putshwa ka mmagorena motho sho o a palelwa ge a palelwa lena le nyaka go founela bo makhelwane le tšhomi tša gage ene motho o ne ba gabo wa le sa founile ba gabo azange ka fiela ke menagano gore o dutse le mothong wa ga wa se fitlhele ke gore ke go mmutšha gore na ga gabo ke kae wa ba le motho le ngwana wa hloka go mmutšha gore na ga gabo ke kae go nwa le motho wa ba jwa o swaregile ga o tlele ke kgopolo ya gore wae o swanetse o se ka founela ba gabo mara o ba le kgopolo ya go founela ba gabo ba ditšhomi le bagišana go ne bothata mma gorena le ka tšwela pele ke tse number ambulance ke mahala ne wa e bo sa founele ambulance ka nako a tsena a khaza ngiyifonele sekathoma ukuhlangahlangana ngayifonela yangena athi sesi umuntu lo umenze ngathi angamenzi next ushone ngalelanga le yaqeda ukufika ushone ilanga lela aqeda ukufika uyisandi bakabuya kuphi ngalelo langa beyabuya emabhi usuke kimi uyisandi ekuseni aright uphuza yedwa or vani uphuze naye hawa yena beyakhamba buyaziphuzele yena nawe vani uphuze mina sometimes ngiyaphuza ke sinye isikhathi mara since ngabethwa ibhandi angisaphuzi vele since ngabetha ibhandi ngibethe ibhandi ngiyakuphelile bophuza naye uDumile kesinye isikhathi bekafika elaphenge sihlala esitupini ngi5 fridge kesinye isikhathi azifikele ngabo ma 8 9 uphuzile vele ubhalela nakujama ngalesi sikhathi azogcina siyashona azange ahlanze wahlanza bekakhipha igwebu mara ngempumulo nangomlomo so laba bama paramedic asange bathi lo muntu lo mhlawumbe udle ilokha nje poison azange bathi udle something because wahlubulwa obanguni bathi nabathi umvula ingubo le ngabona nabo bahotsa ini angisho wathi uzukushisa wahlubule washona anguni mara mama unganayo airtime angisho uyakhona ukuyenza iSMS ngafonela mina iambulance nge-emergency mara iambulance angisho wathi ukuthi uyifonele ngalesi sikhathi umuntu waqeda ukulahla isandla avale ihlanza saka right avule saka left mama ka baka la gore family ye o ietetse gararo fela mola wa dulang le ngwana a bona and then o re lebe le salwe a ke re o rialo and then ntwe e beng e palela ko gore e go palisha gore o communicate le bona ka seemo sa morwa wa bona e be e leng ka baka la re be le salwe wena le bona sale ngabatshele khabo ngathi uyagula ubutakho ngitshela umari Tumetse ngathi uyagula ubutakho ushithi bazitshela ukuthi mhlambe ene bengakhona ukuthi ngingabaqhazela ukuthi ngizothi ugula njani awosontsho ba botse nkane nna o khona gore botsa gore o be a ruruga ka mopele bengakhona ukubachazela sesi Grace ke tleleditse le be le phidishana ga botse le Tobi le be le sene mathata awa mara gape Tomi o be a gana go tla ka gae ene a dula mo DRDP mo ene ga gabo ke maduba Tomi wa ya be a gana go tla ka gae bila ba di site go tlhokofalla girlfriend awa Tomi gore na gana go tla ka gae a re tshele Tomi na tla ka gae le le gore na tla na kweo ka gae and then Tomi le re ga tsile ka mo gae Thembi na phone a re gwana a re nna a kenya gore Tomi na phone la Tomi a re Tomi a bua a re Tomi a netsa ke nna ke ne gore bala le Tomi wa Tomi a sa bua se wa o bo nagana gore Grace a ka no banya ka gore bala le Tomi ge Tomi a ile gae na be ke mmidetsa uri mhlomongwe ngwana wa nhlaba boshuki no ba ke nnoshi be ke mmidetsa tsona tse ene be ke tsebe gore dula le kokwa gage a nnoshi ba le ithu ke yena papo Sesile o tlhokometse kokwa gage jwale wena motho o fetša kgwedi le wena ge a ya ga itšatši le tee wena šetse o founa ngwana go tla ba mehle le mehle ge Tomi a ile ga gabo be ga pala go ya ga gabo be ga pala ke moraka pala go ya ga gabo mara ga ya o mo founela gore bo a re ke buya gona go bulela maka zanka ile go ke ra gore nako wena o bolela gore Grace o nya go robala le a butaga a zanki lintshe leo zanki ke mama mbujemo wena ga botse le Tomi be le dula kae nna ke dula ntlong ya mama ka sala tlhogofala RDP ke dula go yona so wena le Tomi be le dula ntlong ya mama
o tšhišitše ke mang ka kwa ntlong ya mama go tumi be ya tla ka go nketela nkere then dikoloi ba di lokišetša kae di-b di-b ke ga mamo be ba tla ba mtšie sometimes o di-b sometimes ba re ko siteng ela o fita falbang be se gona koloi le e teng mola ga mama gago jaredena go ne koloi ee be ba mtšea fete le ba batla geno ba ba motse ba tumi ee ba mtšea ke kwele gore ga geno ya go sa le gona mara wena re bo o dula ga geno o tseba ke bomane baka nna ke setse le bomane ba ba itere ke rela gore ke kwele gore ga geno a go gona mara gone jwale gore wena o dula ga geno o dula ga geno le tumi ke ntlo ela sale ka ingwalisa ka re ke ingwalisa ke re mama ga go tlhogofetse a zanke a nyaliwa jwale ke re ke ga gae ke yaka sale ka ingwalisa ya tswa jwale ke re ke ga gae manje kusho ukuthi ekhayikini kukhona ee ngithi RDP liyakusekhaya kusekhayikini shuthi wena notumi aninawo umuza ngisho ke Tomi ore ke Tumi ke Tomi ke Tomi ba ne mengwe ge me ka magorena nkare be ga o be ane le mengwe ge me kae so a ka go plona nne mo ka mara ke le 78 yena o ke le 78 wena o le 60 mang magorena ke le 1980 77 aowa ke ra mmagorena ka mo wa 1980 ee aowa eba all right umzimba lo ngwakho mama uphela nje awusingwami umzimba lo kwenzakala ngalo since vele ngathoma ukubanjwa ibhande vele uso jwale mmagorena wena o nyaka go thušwa ka eng so mohlomong mo pitšeng tše kgolo le office ya professor Mremi nna be ke tla ke kgopela thušo ya gore mohlomong ba ka nthuša ngwano e tlisa kgone gore a dule mola jareteng ka gobana ga dule mola jareteng ngwana gago ee a dule o kgone go fetša msegare ka moka ke sa mtsebe gore o jile mo ga gona a ja ke mlatele ke re ke mtšee o tla lla be le sepubuthwana ga nyako ya ga gae ee and then le gona mowe ka baka la dintwa tše di bileng gona ka lehu la Tomi o paletše ke gore mohlomong o ba foune le o ba hlalosetše gore gape ke tla ba ke ngwana mo ke ba founetše kantši ba re nna Thembi ba berekile thuna lakhe sizakuza sizomthatha until today okay how's Grace ngwanenu ga a robala shue ngwana gage o wa mmona mo a tlhokofaletšeng gona taba ye e go swara jwang sintse o thomile go tseba gore ngwanenu ga a robala o a bonwa a ya ntshwara pila la tseba ntate ka kapa no le no gape ke sa shika ke tshogile o tshogile mara o re o ile a founa le tlhalosetšang nkane o tshoga o ka re ke gona o ekwa le kgono awa nna ke sa tsebe ge ngwana a bona Tomi ya gore ngwana o bona Tomi nna ke thomo e kwa le kgono ye le tsebang ke efe nna ke no tseba fela gore nna no mpotsa gore ngwana wa lla and then tshwanetse re ishe ngwana mabitleng so la tsa sala go diragalang Tomi re la ga seno tlo go sala ra moloka re molokile ile Saturday so a la bobedi go kwa ka are nna le khula Tomi a le ntshware pila ke go pelo re le motho a re fa tšhelete ra tsamaya motho le maniaka ka re fitla go motho la re mo re nna a rawa mara motho a tlhokofetse le khule le botlhoko so la le tshwanetse re motho o ka re tlhokofetse mantara la re le seno mo dropa ko mmošareng la tlamo la tla kra thuso because motho le khula gage le bile le khule le botlhoko thata so motho a re botsa gore ke tla ya go morobatša mara ntho e leng teng gore setse ba tsere mmua mo mabitseng a gage mmusetse ba o tsere ebile ba mmaletse le matšatši gore ba mmaletse matšatši ao ga fitlha fela tshwanetse ba yo motseya ba mothebole so a re yeng ro lokišang before batho bao ba mothebula mara mmu ona o tladisetse ba o tsere so yena a re botse gore motho o ke sejeso o jesitswe mara a ba tlhaletse se jesitswe kae so Thembi o rile ga founa a mpotsa ka ngwana ke mmotsa ka re Thembi ngwana ke tlatla ko go botsa gore ke tso motseyaneng ka re ke 3 months before re ya mabitleng a ra tshwanela go ya mabitleng before 3 months tla re bolela gore ro motseyaneng so ya bele gore gona mo ra tshola re sa bolela nna le Thembi tse le nga mfounela ka mmotsa ka re Thembi ke tlo tšea ngwana ke re ke bolela ka last year December ka re ke tlo tšea ngwana ka December ke tšelela wa soshangwe bana ba Tomile ba babedi and then re ba iseng ko mabitleng mama sorry ka le mo leng ka ima ke go ngwana ka December ka mo founela ka re nka tsole ke tla gona go tla ba ke dira ke tla go botsa ka ngwana before tsantšha ya go iphepela mama a ke tsene mo ganyane
le moganeditše o makoti gore a boloke Tomi le ngwana wa gage le baganeditše le ba babedi Michael ono a gone volume mo fase ya microphone e sware jwalo mama wa o swa ya go boloka monna gago yona ka stable nka se gone fela go diragale ka stable o ka stabela ba dumela gore le dule ntlong ya mamago le monna o gore ke mmoloka go kgonagala e reng gannyane ne kgaitsedi aka gannyane fela ke kgopela gore o dule mo microphone number 2 moroka a ye mo go 3 microphone o kare a o phele gabotse ya motheletše ke tsona tše re di apeilego letšatšing la lekgono re na le Austembi ka mo Austembi o tlhokofaletše ke boyfriend ye a bego a dula le yona ka mo di-RDP tša ka mogauso le ka motsia ka fa ga bo lesogana le ke ka kua madubaduba jwale lesogana le ngwana a bona o bona seriti sa papagwe mola e le gore go ya ka Thembi o re ba gabo sogana le ba ile ba kwagala ba molatofatša gore o tseba se sengwe ka baka la gore ba be ba re ge ba elwa ka dinako tsotlhe Thembi a bolela ka Sindebele tiawa ke zo go bulela matsela moroka ya ausi yini into yenza ukuthi ungayi ukunqaba ulokhanje ubaba umntwana wakho abomani bala bathi akukhonakali ngomngcwabo oh ka Stabele go a kgonagala gore wena o dule le monna ka mola bommane ba go lebeletše a se ya go nyala ebile a dule ga geno o se kwa kgotsa mma gore na feto ka Stabele vele mla wa ndumele gore ke mmoloka a re gane ya gore Stabele se gana o mmoloka Stabele se ya dumela gore wena le Tomi le dule mo go tee ebile Tomi a dule ga geno bogwe ba gage ka nnete go kgonagala why wena o tshetse Stabele ge Tomi a sa le gona ga a fetša go robala o sa se tshile le gona gape nna sa le bankgalema bomane ba ra o yona mo a ke gane bo malome ba go kgalema fetolang dipotšišo why o se wa hlompha Stabele o tšea monna o motšiša ga geno ga a tlhokofetše o latela molao wa Stabele sa gore ga ke mmoloki o tshetse Stabele bommane ba go lebeletše go o dula le monna a sa go nyala ene Stabele ga se dumele go fetša motho ga fetša go hlokofala go o sontše o ye go mmoloka le nyaka go latela Sindebele se e leng gore le paletše ke go se latela motho a sa pele ke ntho moroka e botšišang a ke re ge nkebe e le gore lena le Mandebele le nyaka go latela Sindebele sa lena go ra gore Tomi ba sa swanela go dula mo wena bo o dula gona a kere mara o dutše la tshela Sindebele ge Tomi a fetša go hlokofala le nyaka go latela Sindebele ke ntho moroka e botšišang mma gorena ya pala go arabega a ene molato a ke botšiše ye Tomi wa le tshwenya ka mola gae nna sometimes vane ke no fikela ke go thuga wa se bona seriti ka mola gae a ke se bonnete vane ke no betha ke letswana ngwana wa se bona seriti se se ana mama ngibona isithunzi mina singi etoilet wa tseba gore wa Tomi a le ka mola gae ka nako ba gabo ba tlo motšea ba motšeri go lwewa a senke ba molaelela o sa le ka mola ba le wa le tshwenya ebile le tlogile gae le tlile mo le molaeletše mama mo mogaleng rena ko ntho a ga re tswa fela mo gate mane ya ka o tšhetše snave a motse gore bene o ra go tšea ona ka mo tlhokofaletseng ko teng e re fetša re go iša mmošareng and then ka tšatši la mafelelo re tlo go tšea ra go iša gae Aus Grace swara jwale nna ke rata go bolela ntwe batho ba mpoditšeng yone Aus Thembi o rile go nna ba ba botomi ba ile mo go wena ba re Tomi moya wa Tomi ga rutše mo re nyaka re Tomi a tla go hlakiša a ke rumpoditše ka mokgong jwale Aus Grace ke theleditše polelo sheng ba ra ba tswa ke itini ba re tla le lwela wa rena a zan ra re Tomi a mo hlakiše ba rile ge ba tswa mo gating manya ka tšhela snave a molaelela re go tšere re go iša mmošareng e re namela heshe Tomi ngwana first bonaka o boletša re malume ke kgopela gore o te twele motho a go bolaileng te twele a zanga a mentiona lebitso la motho and re na zan ra re ka se moya wa
Tomi ka mola gore o tlo tlhekishe Thembi a wa tsa re ditse re thomo go dikwa ene go ne lengwe gape ya sepetlele na zanga isha Tomi sepetlele tšatši le Tomi a tlhokofetseng Tomi a zanga ishwa sepetlele a zanga isha Tomi sepetlele nna ke thomo e kwa ka tšeko ausi Thembi why wena ge Tomi a go tshwentse o sa re ke tla go betha o re ke tla go bolaya Bampetha na bampetha ngielele ngendlini discuss tshekine le tsone ke tša gage e kerela re wena why wena o sa re le nna ke tla go betha o nchallenge la gore ke tla go bolaya be ke bone go rutla bulaya nna mafelong ka one be ampetha ngwana le ile so ampete a go betha o mo dirileng be ga ta fitlile nule jwala thome ditsele ke re ke am ignore thome ditsele tla be ka maaraba e thome gona mo jwale wena bo tlo bola jwang motho a phelang a go betha bo tlo mo fenya bang bo mo planetse jwang wena a bile ben ka se mola ne te be ke no ba ke di thusetša o gore ka gobane a fitla ga gae mehleo ba ka machata o nwile le bo makhelwane ba go gore ba ke wa machata mola ke tla bethiwa le diraka re tla phutshega kuo o go betha le diraka ka mo o daiwe a ba mpetha nkhiele ka ntlong ke tla go elela batho ba tsamaya tsileng gore ba mpulele mo se be le movie go lena gape go ra re lena be le bapala mo sekolo o ra re bana ga ba bona lena le batho ba bagolo le bethana bana ba reng wa bona re nto we wrong ene go ntse le re bolela so Tomi a gona o tlhokofetse ene le ntse o lintshitse wa bona re ba gabo ba tlo le tshepa le yena nkebe ile gore re bolela so go dutse yena mo ba gabo ba geno nkebe ba bolela gore bo mmetha o mo thulantšha le diraka a ke re nkebe ba bolela o ile ba botsa ba gabo gore Tomi wa go betha ke ba boditse sebaka se stele o le boditse gaetsedi ya bona na re botsa na ba phela ka dintwa na re botsa and then la dirang lena bole ka ge le ba ka gae ka go tšea maekarabelo wa ka gae nna sala ra ya kwa go se a busa ra lata Tomi Thembi a re botsa gore o mmethile ra lata Tomi tšatši le leng ka motsa ka re Tomi boa gae a tshwanetse ra boa gae Thembi a mpotsa ra wa Tomi a gona ra ka ya gae gona bjanong Tomi tshwanetse a breachulle motlhagase o breachitse motlhagase so ka botsa Tomi ka re okay nna ke a tsamaya no ke a motsia mmolo go ntšha tšhelete ane le nyaka thuso le brisitse le motlhagase mama sala o ntšha ene be a ntlogele ke tsamaya ke re ke motho wa go tshwarela batho di-bishop alright ya le ka tswela pele mama ka botsa Tomi ka re Tomi tla ntšhela morago ke a motsia mmolo o ntšha tšhelete ke kgone go nametša re gae Tomi a re shapo se Thembi a mpotsa gore Tomi a gone kwa yang Tomi o breachitse motlhagase tshwanetse a breachulle motlhagase a wa right ka tsamaya ka nna kwa le ka founa ka re Tomi a re tsamaye Tomi a re a ketle ka tsamaya ka ya gae tšatši leng Thembi a mfounela a mpotsa gore Tomi wa lwala ka botsa magogo a hira transport ra tsamaya ra ya kwa le ntato le re fitlha kwa aowa ra kry-a le gore Tomi vele wa palelwa re kry-a Tomi le gore wa palelwa ntato la re aowa magogo a re tle re go tšere go ishe sepetlele Tomi a gana rena ke ko magogo a mmotsa a re ntato la mmotsa re okay e re go ishe tleliniking Tomi a gana a re ena ge tleliniking awa ke ge rena re te tsamaela a gana go tsamaya Tomi ena vele a gana go tsamaya ra tsamaya ra ya gae so latanyana a re tšhala morago yena a tla gae a lwala vele a nna ko nna ka boela mmereko magogo a šala mo thuša mola a boela morago ko seabuso yena bolonete na ba phela ka dintwa ka re le Thembi sa la khila diaparo tsa Tomi ka moka a roba le pasa ya Tomi Tomi o tlhokofetse a sena pasa Tomi nako e a tlhokofala na o bolokilwe ka parking na dirile pasa mara na shinke a kry original ba swere ya temporary ya that's temporary pasa ya gage e robile ke yena Thembi o robelang pasa mama sala roba di-certificate tša mamaka le ba boti ba ka ba tlhokofetse le di-certificate tša ka sa computer o tsene jwang ka moreng ya mmago go rašhala ya go roba le dula raking filing mama ge le šala le tlo seka tša gore mang o breachitše nkane a le bolele gore le be le sekile gore ba be ba lwetšeng awa a re tse borena ba lwetšeng bona a re tse borena ba lena ge le fitlha le ile la re ge le ya go seka ke re be le ya go seka ntwa ba ile ntwa e be e leng awa tšatši le re molata na re sa seke ntwa na ba re founetse ba re boditse gore Tomi wa lwala na re latile yena gore re mo ishe sepetlele tša dintwa na ba no re founela Thembi a re botse gore Tomi o mmethile eng Tomi a boe gae a re Thembi o mo kgaeletse diaparo o mo kgaeletse dipasa ke rela gona gore a ke re gore ke kgale ke bethwa ke bitša ba gabo monna ba satle so lena gore a re a senke le no ya le ile fela ka nako ba re Tomi wa ba jwa santša e sepetlele
tsatsi le ke ile nako ela ke molata ke re motsi ke rata tšhelete ko motsia ke ile ke molata ke re Tomi a re gae Thembi a re Tomi a gone kwa yang Tomi tshwantsho a britchulle ka re okay o tla nkra ko motsia mmolo ke sa ile ntšha tšhelete o ka re ke eme awara ka moka Tomi a zanga tlhagelela nna ka namela ka ya gae mara le reng ka taba gore Tomi a bethe o lena le skela ya go mo kgalemela re mosadi a bethe re ba re mogalemetše Thembi wa tsebe bile nna re sa emele Tomi na re sa emele Tomi Thembi wa tsebe gore na re ema le ena na re sa emele Tomi re mogalemetše sebaka se se le thata le Thembi sala tla ko ga ya tlo botsa Magoko gore Tomi o lwele le ena Magoko a mogalema mo pele ga gage le ile la mo kgopela tshwarelo ra kgopela mantshwarelo Thembi Magoko boletse le ena nna zang ka bolela le ena ka mo kgopela tshwarelo a ke nyako bolela maka Thembi le ile la seka molato wa gore wa bethwa ebile tšatši la gona sale ka ya Metlipek ke setša ngwana o mogolo diaparo tša Christmas a mpeta ka tšatši le la nkhielele tshwanetse go sene ke isetše ngwana diaparo tša o ba go bethelang tšatši leo vele be go motho o ratang a ke re le re beile furugo ke kuša re jwala ba se ba bonwa moo be a mpeta ga nnuile jwala furugo e o go betha anwile nako mang a mpete bošio ke tsoe ke rurugile ke kukumogile ke so go sena tsuga tsamaye gore noma nka police station ba se ka mokgwetša mo la jardini and then wena go bo bethwa so ke eng e be go thibela ro ye maphodiseng maphodisa sa rena ba fonela a tla ba re ba mtšea re ena a tsamaye o tla di tsamaele a ba ganetša ko wena a botsa maphodisa ya a re ena o tla di tsamaele ba mhlogela zang ka tsamaye ke rela re a se wena o ganneng ka ena a zang ke gane ga ena ba mpetile ke rurugile motho le ba mpetha ole mama le ile la mmona ge mama a fetša go trapiwa na zang ka mmona nna ne ke le mo makgweng nna ke utlwile Magoko a mfounela re Thembi na tlišitše molato a šenke ke mmone nna ke no utlwa fela gore wa bethwa mara a šenke ke mmone no ya gore monna a bethe mosadi ke molato ntewe ene monna o tla tsamana ko telele mosadi a bethwe ya mosadi a bethwe mohu a moya gage o robale ka kgotso fela o tla ruta le banna ba ba šetšeng mo lefaseng gore mosadi ga a bethwe ka re o tla betha mosadi o tla go swariša founu šima lome kaka aus Grace ke nyaka nna le wena re kgaogana ke re kgaetšedi yaka ke nyaka ka metsotso e mene only 4 minutes nke o re tlhalosetše gore lena jwale ka batho ba ga Botomi le phetse ga botse mathata a lena ke eng ka gae le ga botse ga lene molato a re ga botse ko gae a re ga botse sale ka tlhakatlhakana ke tshwere ke lepanta ka ya gae ka re ge ke le gae tšetšeng re dutse ka motla sa setlhare ra bona nthongwe ka re mmutlwa wa noko so ra founela Maniaka wa Soshangube ra mmotsa ra re bona metlholo Maniaka a re romela tšhelete a re mothong re se ka tshwara ntho ya ro nyakišiša re go diragalang so auso mongwe a tla ko gae auso la ga seno tla ko gae a fitlha a phekola a rawa motlwa ola o a o sana maatla na ba o rometse blood tsona tšeo a o sana maatla so auso la a re nweša something sa gore a re ko gae go epetše dilo go epetše mpša e ntsho e epetše ka mo jarateng so ya ba e le gore o re nweša a ke tsore ba re ke eng setlhare sela ke se lebetse nna le lasbonaka a re tlo bona metlholo ka mo jarateng so ra nešiwa sona setlhare seo ra tlhakatlhakana ke re ke bona dinoga ke bona dilo mamang ka mo jarateng so wa fitlha le mo le gore nna ke dutse le batho fela le difamily tše dintša ko gae ba founela ba ko gae ba mo Soshangube ba ko gae ba mo Soshangube ba tla ka re nna a ka tlhapologela ke ntse ko ma 2 days ke sa bone selo so ba rata ausola a tla a ntlhapiša a ntšhela ka metsi so ra phaphama no phaphama ausola a bolela ka mokgwa e le goreng tshwantsho a yo robatša Magoko le Tomi and tshwantsho ke reke pudi ba re tlhapiše ka pudi and then ba bereke le jarata and then dilo tseo mohu o mo robatša ka 4,000 so ya be le gore nna ka mmotsa ka re ke tla kgoboketša tšhelete so ka ba le problem ya gore ke tlhoka tšhelete ya go kgoboketša until today ba re botsa gore ge re ka se direle ka pena re tlo ba le bothata ba gore re tlo šalana morago ka kgwedi e ka re Tomi le Magoko ba tlhokofetse ka Tomi tlhokofetse ka di 25 tša April
Tomi ka 26 tsa April 2021 Magoko ka di 25 tsa April 2022 and ba bulukiwa ka di 1 May bo botlhe mara ka different mengwaga so rena gone bene go gae se se re tla bang gone bene re dutse mo re tšhaba le go ya gae so go gae maloba ba re founetse ba re botsa gore nna ke motswetsi na tshwanetse re ke ye gae no ge dikolo di tswalelwa ka June so ba re founetse ba re botsa gore mabati a butswe go ne le cousin nngwe ya ka dikgomo na di le ka mo jarateng o rile ga feta a bona mabati a butswe a bitsa re tumetse go sa rabe motho a bitsa ngwana go gabo a motsa re nna ke tlabile ke le batishi lona le butswe sipati bifatsana ka mo jarateng o re founetse a re gape monyako shi wena o butswe le mo kae ka ra wona ke ne le bana bo botle le re tumetse na pele ra motsa ra wa ra khopela gore o tsene ka montlong o re checkele gore ka montlong o iragalang sipati rile before a tsena a thoma ka o shoota monyako pele a re bontsha monyako o bulegile a tsena ga tsena dilo ka moka ke ga shoota ka video call re bolela le yena dilo ka moka di feletse ka montlong mothola o tsene ka monyako wa kitchen ga fetsa fela a yo tswa ka monyako wa dining room so gona bana problem ya rena go re tšhaba go ya gae ka gore a re tsebo re mothola go gae na tlo dira eng and sala ba ba le problem ya gore after Magoko a seno tlhokofala tsara ba tshwenya ke nnoga ka mo jarateng mama o re ba go nušitšeng a ke kwe o re ba go nušitšeng a ka ile nušitšeng wa hlakahlakana wa bona dinoga nna ke se re tlharesela ba se bitša eng se seng se se shownyana o re botse gore re tlo bona dilo tsa ka mo jarateng tse di epetsweng mathata dilo mang ya ba go iteile ka lekgwama mama le tla go bontšha dinaledi a le bapa le tsone tseo no ke nagana re feditše prof tše ba di hloka go di thuša ka kua gae ke nagana re di kwagetse gore ba hloka thušo tša mohuta ya a ke no go botsiša nto nngwe ne mama ne okay mme wa leng ka mo ge le mmona le mmitša mang Squeezer Tembi le monyetši aowa wa ile mmitša Squeezer le se la monyala no ba re no mmitša fela re re awa ka re ke Squeezer o dula le abuta rena monyaleng gona mose le go mmontšha lebitla la abuti age la monna gage ga bona re tla monyala marapa letse monna gage mara gape le ka se mmitše Squeezer le se la monyala ene mama ka mokgwa a bolelang a ke tsebe maybe ke tsene gare o ka re o nyaka gore ba batle ba phase ba tšee serithi sela ka kua o nyaka so mama le tla kgona go tla le tle le se tšee beno ge re se go nyaka ga eng so re tla le tlhalosetša ditlabakelo ka moka go nyaka re lebeletše pele gore theresho motho o sa le gona ka mola re se ke ra no bolela dilo tše e leng gore di ya go nyakega mo moyeng wa kry-a e le gore ga go tlo ba bualo dilo tša mohuto di nyaka go lebelelišwa pele ke yona e o e nyakang mama le nngwe gape o e tlhokang gore ba go thuše ka yona ba gabo mogala ba gago ke ba tšee ngwano ba monisa ithuna la ga ba batle o re le tšee ngwana lo mmontšha lebitla la papage okay ga gona bothata ye nngwe gape le feletše bo nyaka re go thuše ka re batle ba tšee moya batle ba tšee ngwana ba ye go mmontšha lebitla la papa wena o nyako le tseba wena nna ke tla jwang ba berekile jwale ngwana e jwang ba berekile wena ge ba berekile o tšhabang o se wa dira selo o ka se tsebe dilo tša batho gore ba irile mara ke re wena o ne selo gape go bereka setlhare se swara o a dirileng wena o tšhabang go ya ka ra wa dira selo awa ke tšhabe nex jwale o tlae nka yena ba tla tlo tšea ngwana nka se dumele gore no ga tsamaya le nnoši nke bo bolele solo mathomong so re a leboga ke re Squeezer o nyaka gore a phele jwang ke nyaka le motšee bela ka ngwetši ya bolena o kgethile ke ngwana bolena a ba robalane le ngwana bolena le re motšee bjang re tla no motšea gore ke mmago ngwana Tomi a ke re bjale le yena mo a tlhokang thušo go tla ra re lefele le mo founela le kgone go thuša le ngwanola o ne bana ba ba kae Tomi Tomi na le bana ba babedi o mongwe sošangube o mongwe ke ena o so hlokomelang ngwana papa ga se ka re go robala ya ba e le gore ngwana wa latlhega ke ka re mme o ke mmonang ka mo le go phela a phela ga botsene mabjala mme o rata bjala o phela a nwele a ebile a tlhokomele ngwana le batho na ba bolela ba ra tlhokomele ngwana o phela a nwele le ga re ngwana motshegare wa tsamaya a tsebe gore ngwana o ile kae ngwana a ka tswa tsamaya wa se tsebe gore ngwana o ile kae o rata mabele mama nna ngwana ka ke phela ke na le yena so le bo makhelwane ba tla ba butša ka jwala mama ba butše ka ngwana a ke jwaleng dingwana nna ke phela jarateng metlhe a o ya go nwa mabele o tsamaya o nnoši
a ke sportong ebile o nwela ka gae ke a reka ke nwele ga mare o nwa jwang mmele wa gago le soma mo bona re le wena ko wena o mongwe o oketsang bolwetse godimo ga mmele wa gago ebile no a ke since ka thoma go ba jona wa go feta so doctor ga go e boditse gore o mpha medication godimo ga medication nna ke ano in tshwarile bande ka ya tleliniking o ba boditse gore o sa no go ba tleliniking nhlaba injection ba mfa medicine ya bona gore ke berekise kuya le kuya ntho ya namela ya le mmele wa ka moka mme o mongwe ang khwetsa ke hlobutse ke re ke kwa go fisha ra wa thembi ntho ya nya ke tleliniki ka re ke tswa tleliniking wa re nte ke dilo tsa batho tse ya nya ke tleliniki ene ntho wa e bona se ya kopana no lepanta le a fola le ka 3 days le a fola le 2 days le panta la fola problem ya lena le tlakantšha jwala le medication wa lena so o nyaka re go thushe go tlogela goba o tla kgona to tlogela nthushana go tlogela wa bona le nako la go botsisa ke re wa nwa nke bo skare o nwa ka tšatši le lengwe o re ke ya nwa ebile go bolela squeezer sa ga gore o gare ka ga mabele no re lebogile kudu a ke re gaitšedi yaka sara re lebogile a ke re ngwanešo ya department tšeo ka moka ga tšona di le tshwenyago ke department tša prof o tla le thuša kere okay re ka thabela thušo ya nkore moroka thobe wa tseba re dula re kgopela batho ebile re ba hlohleletša gore banna wa e bona fat and sad e kotsi ga ya loka ebile batho ba swanetse ba dule ba tseba gore go dula le ngwana motho le selanyalana o kresetse o mongwe a thuthile ga gabo a dula le o mongwe kae e kotse moroka ka gore ditlamorago tša gona ga senke ya no ba tše botse le go nua le ge e ka ba batho ba tsheditše lenanego la pitšeng tše kgolo ba patlamele ba babedi monna o dula gabo mosadi goba mosadi o dula gabo monna goba batho ba ba dula ga bona kapa ba dula dirumong batho ba ba swantse ba no dula ba tseba gore taba yeo ba e dirago ga se yona ke nnete ene batho ba se ke ba emela mathata gore ba tle ba kgone go tseba gore nto ba e diang ke phošo go dula le ngwana motho a se a go nyala kapa o se wa monyala ke phošo e kgolo a se yona le barekiši ba madila santse ba re ga ba rekišetše ba o ka reng ba kgwahlile mama wa mmona gore o ka se mo rekišetše madila le soka le batho ba la kere ba mokgwebo moroka ba rekiša o ra re wena o fiti re o ka no le so wa tepona gore le wena o fiti wa tepona kere ke gopela o nko hlokomele health ya gago ya nko te hlokomele mama ka gore o ka tswela pele o inwa go ra re o no nya kono batamela bothomi mo batho ro ba letšeng gona o tlo šia bana ba ne ba nnoši wa nkušiša mmele wa gago o nyaka go dula fase o fepiwe o je dijo tša gabotse o je ka nako o relaxe and then o tlo kgona go loka o be gabotse mara ka mokgwa o trafang ka gona o ka se go lokile mmele wa gago wa o trafa o gogiša boima wa nkušiša kere a ke wiše gore tšatši le ke tlong go bona ke go kry-e o le sona a ke re o tlilo nyaka thušo go rena ke nyaka go go thuša ka tšetša gabo mogalabo wa gago ke boe ke go thuše le ka mmele wa gago mmele wa kgona go kokotlela solanka o ka no gahlana le batho ba e leng gore ba go fa maele wa ja dijo ka nako wa ja dijo tša gabotse mmele a gago tlo loka o tlo ba gabotse ke thabela gore le wena wa tepona gore no mmele a suka mogoko o ratang so nna ke a kgopela ba rekišetše ba bangwe o ba se ka tlo ba sa mo rekišetše go ema mola gore ke kgopela tše pedi ba lebelele mmele wa gago pele gore na motho o fiti gore o ka tipsina ka madila na gape o tla o tampiene ba le ba bothata magagešo nna ena ke sa bua gore la tseba banna taba ya go dula le bana ba batho le sela banyala re tlo re bolela gore wa tseba re ka nako nngwe motho ga a ka hlokofala a ne le wena ga go ne ka mokgo ba gabo ba ka tleng ba amogela gore o no tepajweditša a te tlhokofalla o tlo no dula o le ka gare ga ditabana so a re tšhabeng ditabatabana magagešo ge e ka ba o tloga o morata mothoki a re ntšha di-1000 tšeo se neng le tšona mara romela bageno kua ga gabo ene ga gabo ba tsebe gore o ne le wena and then ge batho ba elwa a re tlogeleng go ntšha mantšo a selege wa tseba re lentšo la gore o tla bola motho a tsoga a te tlhokofaletše re fetša re swanela ke dilo tše e leng gore ga se tšona
28 minutes past 11 o'clock ga ke tsebe prof gore motlho mongwe re di jwang re ye nke re no tšea batheeletši gale re sa bolele le bona nne re ye batheeletsing ya nke ba no fa sesimaele ya motheletši wa motse community radio nomoro ya rena ya mogala ke 0131100406 mcrs mo moyeng MCRS takapa kunjani? isikhona mahlangu kunjani Professor. yebo baba Mahlangu Yeah, then identification ya body ya botho ka nkare ke sa bala ke tole ba se se kambu ekhaya. ya Le bofile ke ai khubezela ene bane kere maka le nnete afani ndwezo. mm And then abantu iqiniso abakhuluma kakapa nnita batho ba ibulele. And then mina ngikhuluma general. Usala le Colonel Kekani Ole. I'm a public speaker, I'm not a spokesperson. ya Ka go uzokhona nguwe lo professor kakapa di questions tse di mmutsang tsona yalalela mina di right. It's investigation mo yena le bale ba kwabo bana. Phela ngeke utshela umntwana ekhaya ukuthi uzomgulela then nengizakwenza okuzangika. Yangizokuthi umthathu uhlalela umbulale then umbulunge. yeah Isesetula. Elibule samunyala asisela sisikhwiza ayisi next. Nathi wabitsela batho ba mangke bo sibari makoti di a diphira di tseba. yeah Ya berekisi ndwezo. Ya thokoza. re lebogile mahlangu 0131100407 mcrs mo moyeng tumela Wena mujati. na le kae Ona lena. re gona wa rra Tumeli tshile profoka mo. thobela Yeah, give mabulenge mo no tle. yeah Ya jere sesu na mutushi mm agren tu so. Ene yemu yiti gatella ka fa de tenta igeri. yeah Ya wono tu matati mu do ko bare ti kama ai wa tunya ni firi. Mo ba sei especially wana ma to gele to tu. Du ba gele ba to thata ka mo malati. Ya mo ga ba. Nele mo shugo. warra a re lebogile 0131100406 ke maele a mafeng a le ka fang austembi ka mo laafa le ba bangwe ba e leng gore ba theeleditše ke batheeletši ba sealemoya mcrs mo moyeng tumela Tapi, ngwetšadipe kai, rona ra le awana tempi ke wana le dikilelo ga kena mo go tsona. o ga tsena mo dikilelong Ha kena mo dikilelong ka pile ngwano ko le sisi, ba pere le sisi. thembi o tomi o popa ke wa phumanyana wa yokusela makgekhesha ngaye ekhemistini ngawathenga ngiyathunyisela until 6 months ngasela ngakhotha nequsa watshelwa ngibani ukuthi na ufika ekhemist uthi ufunani ngatshela ngimama lo benginaye wathi ngiba uthenga izinto ezisona sona uputshela umalonaye walalelwa indoda naye waye ekhemist angazi ukuthi waye chemist yena ngoba behamthetho baba wakhe alright prof Tapi, leswiswishile ngwetšadipepe a wo tshonto ra orela. Tshonto orela credit kala go motho a o mo le sisi kapi. Ke fetsa gira o ke le ya dipe ba re tshikile mo. Aka testa chefika lele. re a leboga ngwetšadipepe Sure. thank you mama umfelokazi kumele ukuthi ayogezwa asebenzwe hayi ngamahehesha kuphela ikhona eminye imithi bazokwenzela yona bakhona abugogo nabo baba abasebenza ngabafelokazi kuphela ngibo abantu kumele ukuthi uyobabone bazokwazi ukuthi bakulaphe ngizoyenza iplan ukuthi ngikunikise ngomunye umama lapha ekhaya nguye asebenza ngazo lezi zinto lezi akumani nje ukuthenga amahehesha uthi wena uzilaphile ngamahehesha no uzokhamba ugulisa abantu ngaphandle uzokuhlangana nomunye ubaba kuthola ukuthi lezi zinto sesekhona lapha emzimbeni thola ukuthi lo baba loya naye uyamthela ngazo naye uyagula angisho izinto lezi kumele ukuthi zisuke mele usele ugeziswe ukunye bayageza babuye bakuqinise ngemithi yabo uyangithola ngisho so ngizokwenza ukuthi ngikuthathe ngikunikisele kumama lo azokhona ukuthi akuncede ya re lebogile ngwetši ya dipeba o berekile kudu mcrs mo moyeng tumela Dumela. thobe
01311004060 01311004007 27 minutes to 12 o'clock emsarese mo moyeng dumela emsarese mo moyeng Epika, pelika. re gona ra lena Bona. Di prof mo. thobela Ke maram pisa mathambo nje. ya Ke re sesithembi mina ngibona ngathi mhlambe azange usebenzisa amahehesha. Maybe go fela kwa hae ke gore a fele so ke taba yeo. oya Ya gore azange a tekalafa o tlo fela vele o ka re molwetse. o rialo mal phagwana Awa zanka a bereka taba o reka a se yona ni. Oya. Ke ba jang o reka ntho e right or e wrong. Awa yona ke o a. Ene bala a sa hlokomele o tlo Spain. o tlo sepe A hlokomele. oya Kosa a be ha botse and then a lokselotsa hae a be ha botse to ba fit fresh. go le re go And kwele then o tlo a tseba a bolela ka taba ya 6 months. 6 months a sesele. Awa 6 months a sesele. ya Ke bophelo ka moka. iko oya man malaphagwana re go kwele ngwanesho Thank you. emsarese mo moyeng dumela ntate ka kapa nna ke ne go botsa gore ka morago ga lefu sesio a sentse ano kopana le boyfriend o laetsa ka mokgwa a gokotsegang le batho ba tla ba gore ga ile re kopane le batho motho a kgone go kry-a thuso austembi ba ya buza la bathi solo utobro sakho apupako azange wasitholela omunye ubaba ohlala naye kwanje ngaqeda unyaka before ngizamthola usemtholile ngimtholile nanje ngimkhiphi umchephi ekhaya ngimxoshile umcoshile manje umcosheleni uyabetha naye ngcono ngihlale ngedwa ntate phahla mhlaka ntate ga ile re o theeleditse le wena o nyaka o kgaogile ke nagana gore o be a nyaka gore ge e ka ba tate o la o theeleditše le yena o swantše a ye go hlapa a nwe tša go nwa ka baka la re gora gore wa ba jwa le yena emsarese mo moyeng 01311004060 01311004007 le nna go ke pitšentše kgolo o na le kakapa radio le professor moremi ka fa dinomoro tše re di balago ke tša mogala magagešo emsarese mo moyeng dumela Hello lega. a re gona ra lena Rona. ka le rena ba le ra shokisha re selandanyana na bile go ra re ka mogo o reng sese a ke re batho ba gona madila ntate ka kapa ene mmele a rena ne go mo sesenyane e le gore ka tlhago ya gago o ne mmele o mosesenyane o ga o nape o kgwahlile gabotse aowa gape go na le gore sitellang dinganga di swarišele na itšo le fepa mmele aowa ntate moremo le poso ke mmelaka kgaitšedi yaka je di fepa mmele go gana wa gana kgaitšedi yaka o wa gana mmelo kgaitšedi yaka jale le tla kgona go fepa ka mabele banna kgaitšedi yaka ntate ka kapa gape go ne le bolenda bo bongwe ba go omelela and then go ne le motho mongwe wa mmona re ke selenda mala letlalo la gage le ya go bontšha re le nathile la gago wena o mo jwang wela ka kae ke ria jwang ke re go na le selenda se sengwe sa go omelela jwale and then le se sengwe sa go bontšha gore wa letlalo la gage le freshe le a tlowa awa la ka le freshe la tlowa ya wa bona leo o le bolelang mama leo le ya dumelega le nna gape ke selenda o se ka mpona ke le so ke sona selenda mathogega straight buale mmele a wa swanela re ko o fe mabele santse ko o fepe ka dijo nke o kokotlele rena ba tla re rekišetša mengwaga e tlang a batho ba fepa banna ba ba dinganga le basadi ba ba dinganga awa le kwa ge ke banna awa a ke bie gabotse mama e no ba go no re molli o re neng le yena ka mo mmele wa gage mama le wena go ka o bona o ka se o dumelele nne ka lebaka la bolwetši boa le mmo go bona le mmele wa gage ka mokgoleng
ke no rela gore ba kgausu ba e lego gore o reka go bona ba emenyana for mama ba bang ba ka ba rekišetša ke gane nne ke no ba ke e bolela ka papadi ela mara for mama ke a rereša a ba eme mama o dumelelana le nna ke dumelana le ntate mme o a ga botse le banna ba leng ka mo ba ka le botša gore seemo sa ga se dumele gore a ka nwa se a tlhobaetša se a tlhobaetša mara ba bang batho ba ka ba rekišetša mara banna fepa mmele o bohlokwa bana ya re lebogile mama a ga re a leboga ne mma o bontšha rata madila kudu o bontšha rata madila mo e leng gore ebile ko gore ga botse o nyaka gore botša gore aowa ge ore ba sekatho ba sa re rekišetša ka gore re dilenta gore a re jale wa re bolaya prof mcrs mo moyeng 013 ya metsotso ke masomepedite fela go ikela go ere ya lesomepedi mma go rena o kgotsofetse kapa ka metsotswane mebedi go na le se o nyaka go se bolela o kgotsofetse manje o toborosi wa mxotshaneni kanti bekayenzani yena bekakubetha naye ayenzani abanga ukudla angakuthengi wo manje kwanje urekha awunaye umuntu oya alright naye bohlala naye lapha ekhayikini manje ukudla kwabantwana bakho bekakuba kanjani angahlali lapho afike athulambile ngimphakele impoto zihleli lapha yazibona athi ngifakele ukudla inyama leyincane kwangasithunikela imali ukuthi ngiyithenge ngathi hayi ngazosikhona-ke mina lezi hawa ngeke ngizikgona a ke tsebe gore go na le ke nana re taba ya mme fa e tloga e kwagetše kudu e hlapile a ke tsebe gore mopapa a ka tla re fetišetša reporto ya feedback ela ya mafelelo ya taba ela ya bana ba le ba maloba feedback fela gore go njwale re mo kae ka baka la gore re feditše e le gore re mma gorena re a leboga ngwanešo re a leboga le ka re emela ka mola reception ka mola gore ntate mopapa a dule mola and then ke mo ka tla re fetišetše report right right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 fm ke na le mopapa fa gopolang gore beke ya go feta ka labone re be re a bušitše bale ba rena ba ka mo diteneng ka mo bana ba le ba dianeng tša phaku bale jwale ke na le mopapa mo o tlo re fa kapa gore nyetlela gore go tloga mola ra kgaoganang ka labone
go tloga mola ra kgaoganang ka labone gone jwale ba ile kae ba ya kae gone jwale ge re bolela so taba ye e mo seemong se sefe and then bona e le batlo tša ba roka le pitšeng tše kgolo e ba beile mo kae ke a go amogela mopapa ebile le sebaka se o ka no se tšea wa dumediša motheletši ke moka wa napo wa fegolola seborala ke a go tamiša malamo ka kapa le batheletši ba pitšeng tše kgolo goba batheletši ba motse community radio station ke a le dumediša ka moka ga lena bathegi ba ka mehla ba nane go lela pitšeng tše kgolo a ke tlo ba motelele mo eno ba go no hlalosetša batheletši goba babogedi ka kua letlakane la Facebook gore taba ela be re le godimo ka yona ya ka mo diteneng ka mo moraga mo motse gona mo re leng gona mo motse re kitimile le yona mo e leng gore be re nyaka go tseba gobane e le ka gopola sesi o bane sello sa gore o ka re taba ile a felela moyeng jwale re kry le gore ga ya felela moyeng molao bo o sa le busy ka yona jwale sa go kgatlha ke gore e šetše morago go fitlhelela mo e leng gore ba sephodisa ge re fitlha kua Denelton ba hlalositše ba re kopantšha le o a ne go le maswanedi a mokgwata ba case ela a gone molato felo a re paletše go kopana le yena ka ge e le gore ba tšhaišitše mara a re tshepiša gore o tlo tla ka gae o tlile ka gae ga bo sesi o wa molli o a beng a tlile mo and then a fitlha ba bolela ba hlalosa gore aowa case ela ga ya fela jwale ge re bolela so taba ela e ka matsogong a molao gora gore batheletši re leka go e hlalosa gore ka matsogong a rena e tšwele rena re fitlhile mo re fitlhile gona mmereko wa rena mo beile go thuša sesi gore sesi ka ro balla a re a kgotsofala o bona ka re molao ga wa bereka jwale rena re fitlhile mo re fitlhileng gona molao kore se rena re kgopetšeng sesi ke gore ba berekišana le ba molao ga botse ba go se ba le se ba šitantšhang mogala bo re boletše go le yena wa beng a swere case wa gona ka mo Denelton o tshepišitše gore case ga ya fela case be e sa le godimo ga dinyakišišo jwale ra mmotša ra re kgopela re ba update ka ntengwe le nngwe ba bosesi le ba babuti jwale seo se ra gore batheletši ba tsebe gore taba e ga e sa le ka matsogong a rena e ka matsogong a molao Thobela re a leboga mopapa re a leboga ga gone molato no di tloga di kwagetše ga botse kudu di kwagetše mongaka re a leboga hleng Thobela community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke mene fela go ikela go ere ya le somepedi go mme ke nagana gore moroka ka mowe ga o ka no e ritela mahlakoreng ka moka go tloga mola ra thomang go bolela go fitla gone jwale ke moka ge o fetša wa felletša ka go ba fa dinomoro tša seale tša selathekeng mo e le gore dilo tša ga moremi ba di bona gona le go di kry-a gona Thobe ya nna ke na mantši ke no leboga fela ge sesi ga tlile a kry-a thušo ke ne nneta gore o tla thušega difounu tša kua ga moremi ke 071 398 1508 difounu ke 071 398 1508 goba ba ka founela 060 959 0303 060 959 0303 ge le le hloka ba ka go moremi mo dinomorong tše le ka founela 079 170 9862 079 170 9862 and then ke rata go tsebiša batho gore ge ba nyaka go buka ba founele nomoro ya 060 959 0303 ka lebaka la gore go a tlala mola o kry ba bangwe ba šetše ba kgathiwa ene pelo tša bona di ba bohloko go sasa ke tlabe ke bereka ka gae go thoma forogo ka 8 ko tšhaiša ka 4 from 4 ke tlabe ke le gare ke ti prepare go tlabe gone le maeto a ke yang gona ke a kgopela gore ba batlong go tla ka gae ba tsogele forogo ba tla ba kgone gore ke reya ke lebogile kudu re tla gahlana gape ge re boa ka labone ke lebogile thata malome ka kapa ba theeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga ba gešo mmogo le balli ba ba fetšang go tšwa ke lebogile kudu malome ka kapa
ya ka nnete a re lebogile moroka a re lebogile motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM gomme a rena go tšwa ka mo lane go lapitšeng tše kgolo ka fa magagešo re tloga re lebogile tsebe ya gago ebile re leboga le tšohle tše e lego gore di ya diragala lenane gone lapitšeng tše kgolo gomme ge ka ba le wena o mongwe ba e lego gore ba nyaka go tepana ba hweditše thušo gona mo pitšeng tše kgolo mo re ngwalele o tliše lengwalo mo radiong re ngwalele o tliše lengwalo mo radiong goba re whatsappele o romele voice note mo e leng gore ditaba tša gago di tla kgona gore fitlhelela magagešo go tšwa go nna ke le